Kain man o misle woye ka kan sivilpe oswin ke me kan mande singe mtawagin wiksasha mande bisinge May Lenche met May 1st, 2023 here in Hawaii, 6:35 p.m. Half hour, at least 30 minutes after sundown. So, welcome ikum kulomalap ki me harshloman kulomalap ki kain manuma katilation share. I want to share the outside, what it looks like outside. It's it was a warm day today. Warm, but at the same time, it was beautiful, nice and clear, shiny day. So these are a couple live shots, outside the front part of our building here. So I'm glad I could share. I had some issues with the cameras. I actually installed these cameras. They work sometimes. Sometimes they don't want to cooperate. So. Yeah, so they work today. That kind of prompted me to come on because I wanted to, share my ingenuity, if you want to call it that. No, I'm just kidding. I just wanted to share, what it looks like outside. It was a beautiful, warm, beautiful, shiny day today. Right now, just like I mentioned. It's 6:36 here in Hawaii. I'm gonna go ahead and share the clock with you. I want you to orient yourself. Once again, 6:36 here in Hawaii. The first day of new month, May 1st, 2023 here in Hawaii. If you would give me a few seconds, I'll get this going, and then I can share my work clock. Guam and Chuuk, Micronesia, same time zone. We're Monday, and Guam and Chuuk, Tuesday, 2:38 p.m. 2:38 Tuesday afternoon. Koshai and Pohnpei. Same time zone, Tuesday, 3:38 in the afternoon. That's a 1 hour difference from Guam and Chuuk, Micronesia. Guam and Pohnpei, 3:38 Tuesday afternoon. Kora Palau, Tuesday, 1:38 in the afternoon. Nashville, Tennessee, tonight, Monday night, 11:39. Seattle, Washington, 9:39 Monday night. Dallas, Texas, 11:39. That's the same time with Nashville, Tennessee, Kwajalein, the Marshall Islands, and Nauru, same time zone. Tuesday, 4:39 p.m. in the afternoon. Once again, Honolulu, Hawaii, May 1st. 2023, 6:38 in the evening here in Hawaii. As you can tell, it's supposed to be sundown already, but if you look at it, it's still a lot of daylight, still shining. There's a lot of daylight outside. So I think we're on that daylight savings time, daylight saving time. However that thing works, I think that's why I'm up our Alagalawan gosh Ashakna Alena Kalim. So this is the public parking at the front, right across the street. We're looking at the Rycroft Street and Sheraton Park. So I want to welcome you. Let me see. So I got a couple more time zone that I wanted to cover. Well, actually, Denver, Colorado is Monday night, 10:40 nighttime in Denver. I want to say hi to each and every one. I sincerely, truly, sincerely hope that my broadcast finds you in super good spirit and
good physical condition. Nga tracking mo man kewa nga alana ingan nga kulo malapla nga kain mano nga me kain de ka wikum beke me o ka singi nga I did I put together a couple playlists nga ki I'm so so eager to come on and share some beautiful Kashrayan music with maybe whoever is with me this evening, or maybe along the way, maybe someone will come along and join us. So, yeah, I wanted to open up my broadcast with this beautiful song. Okay. Once again, I want to welcome you. Kulamalap king akong kanji ba osin ki. Ekan man de siya ngayon. Actually, could only look at I'm gonna put on 2 songs and then we'll bow in front of our Almighty God. Rin siya kila natin siya kasilakong. Filan may nawa parang mamisya pamtasisya susya nagpro susya si kakumta Houston, Miriam Aldagarin Wanina Kaya wala lush page sila ba nga tayo tola yung mga dulali lang Aldagam na karot kong sisyon sa katong-tong Yoshi, that's the Yoshi's man. Mallory Pampalun penso natal hasta otto ni Pastor Marian
Oh, wow. Ay, flalo, so nakakaprele. Makom kani proile na gotfa shona ke me broadcast kanun broadcast ilash kani proi kum gat flat lash yokna lang shalom kum matal kum gat maul kum gat shama wangin ka in line Akulo malap ki hakwak manigawa shama kum akwe gat ke maul lash Lucian Moulash ni kipen na function som lana ki line function machine ya ka tune plan pel chi ki line sing ya matan week pa ngi Monday kadaklin la lang shalom ay mauna krewa siya makumaki na siya kung tinatuin natin siya uya Moulash tabam tal mani krewa siya makatwala pa ti fashfal na ki ma kumlang si kahakwak masaplom siya makadita file ki dinrak din talay katlebe ke nan siya babam tal ki makuluklas ka molin met yokle molin met las pel na kayo na skalwini nak yokle lal fungila skalwini nak woye kat karangin kat kadin kani sam ma file kadin rana shum kadin kalwini ne fin upe ka finne kataklin ma ashmetikal gal ka mas ma upe kat palakan ma upe kadin kalwini na inshukin aking anya kum ka faski akwaklom
Lo malapke o ikash pe inge machelu ma wiya pe pang na shumbabam dal ko minana manaselo siya ma akula in somre ma ko e flok ke re malalos. Kama mailos en mailos ashwan babam dal matwiyash may nagwa siya magate ito kenamnas babam dal. Karingin ko te akwe ko de si misle kat ito lalena boss na pa medical kalfin fel siya ingi makisipen. Rek mate wolan met kolas nge makisipenelos todeliklaliki maashimailos pangon na maasitalalos arskolalos arslalmet metlalos sifen mayong iye pa sikyakat fin hakwa klasa fin pange aparengkat pang na simpapamdal kalwinin wikat namnas ese misle ese lalfungilar sakyoki tolak singan medalo min tolak naklas Lutika te shishni mama fal kedinero in me rela misle kain nawela martosta shum kadene kom namnas yokling na kaywa katje fakulo malap ke lang silom na shish kum dena tui kat ne te rela lang silom kom kalwinen wikat te akin shoye mo las kalwinin wikat pa dal ke oye ka singe kalwinin karingin kat kalwinin akas makke kat kedin kain kalwinin shukin lang silom kat prana shum babuntal Ekat fakulo kaksikin kum kinin mo na tumchiyos kas metlang las kat pray. Amen. Hallelujah. Amen. Kulaw malap ke ngakum kan silpe o sun ke o yeka sin kulan silpe sang suko nge akat fa lila ifake. Life shot Lupangay Rycroft Street Kalban after the Walmart Pagoda Hotel Beşer Kaşip içine Pangalom elbat mam tawingin na Lam na Abetrum tolwa
na Abat Mail known Mimi Rose. Mera Chilal Despit Natal Pastor William Manchin Talim Natal Tegin Wilton Lelen Maniganat Lelen El Tiginish Kulan Siyak luki siya ko iya kulan sangun na unay ma Oops. Once ago ngay sam masih ngay cek ngay sam ke Shim Peter el mi se man olutak lani mililani mortuary little lois lan again gat ntaweng watching isam ke inventing agite som idali kes la ida som lia la kat sheshe ke na we aklal tal manik wa my dollar la ida lia na lento kana viewing service here machine also nga impel nga explorers go index so ja SUVs go aga true and kana young free wa mo so orek le tawek orek so technician tila talik na alam tato kesto ja nga welal tal kenyel wa ngagel a true and kesto ja car true and free wa so oreka ane tawek kamal technician plan tato malena tang na upetong sila lawang takon kiar sila lawang tong sila yung nga ta na wang artifact la to rong ngay peling mo nga long su ngay sao lechima simil mi sa ngay talik na tas ngay krachud la chun Theo Jordan I graduate le kainaki. I got some set up man ko arek I got ako lang asano in graduation ceremony che intari na dalda ka gat dawak mo. Arek la man gat at park atuyak sigak mi bitita fan orangan super peak sigo ke po ani may tayo ka na ano lang siya mo cellphone sindi ka na answer kalimtan sindi ka mo ilinyal sumlan shakla dalan saka nag-graduate sine aluchat na lang mata ikaw siya sano il talpi siyan may ako latanda ka Milucha, because as well, and I think a thought and a game metal for in a knowledge we say Nail, Tangan Yavakma
Abashim Uncle Jim la patat la elokori. Alte na breathing, he stopped breathing now. Tolla na. Mi cheke po kaya atle. Me pagi pikso ang aswa na so yan tiga silak lang mo. Within 5 minutes nga tune in sila mga silak lang so. Sa siya mo ambulance po. Park kal refer siya na kayo. Lom si siltala stairway. Yan Fatima ucap ni dalam segala. Angga orang dia yang ngasih vlog memiliki ambulans angga orang mereka ada siumelan le anke kerni si ne masuk kuat. Muyan saya wagin saya lalu nak pulau lek nga. Itu nali sign saya men tepangi saya jana yok lain saya. Ada nali nangai terlalu dekat. Ambulans asomno stroke up so ngau kual nga malkan na English pen trachu sinanga hotel ang mga teo mito umtay ki park agula akfala ki trachu sin lal Jordan tio chun nga tay hospital stroke hospital technician tilawen talik na tala na phone na kandaga room se tasan o tapan daparay pinsakin mo nga kayo Takto siya ucap nanti akmail kalau kena kata syukmol na palayla nanti soom nail hindi make it ada jilbarat ang sidali kaya walang dinisyan dilal na pen na paita siya really interesting. Dan sampai on sebelumnya. Kalau ada aktif lah stories ko nga semana. Renta ya, faktor dekat fakle me, simil tenarela. Akal ciupan na rawan tak phone ratang na pe alena katsangan na pai kain me takumta. Masibam tan siya nangan mo, nangan mga kasirang alil siya nga anangan mga kasyak kalail mananakla ka nga mo tenalay fekilan sana wangin le pamin ikain mo itchima takta mamalan som mizo ni mel sumura mangal tepen na akos hindi na tuwi ke oro mama ile oro elfin tulo kunya ikain nga dahil siya nga ngitali nga bakom na nga matlim tayo si masigimit na altala yes nga lako si teacher nga manasik si pe na katinin na din karing pe mga kataro nakimungulas Oye makatara may isang compromise kat finke matali talik na tas ngayon nagtin pero siya katlan kaya gitin man ganla nung kola muray siyokle karin mo may tewo na ki maslar siyo na nag-shuka sing Adi nagtin mot ko talik na tas nga talik na finne mata talsak na talik nga talas siya o si likinam talas finan yung sayang gatin wangin la talik nga yalan na talitola na pa
Mun gatta om tasce per gatta kai taliknata sing gatta tafal talin ito tanji fena me oro mal do siok na ke iplan elosin akolati kashalu flala manyo an singa dor ngama taliknar ke pin check na first katingwang le ale effect na pa mo la kala arang afak le kingang etang ni show shikse Tingini sentila Elicher tol pe Sikla fil wang nil Panay park El tawil nikin la Jimel mi se Long aklal mi se El tay sis la krati wa sine Tako to Fodo yak la te fak yang pene se Tay Hospital Emergency Asam na basta shiro Ni basta kenche yorak Lonter May ti parga pa ko niyo mo nga nangan sung nga ta sham when tuned we cry to it lang man knock it off already sham me o shen sirika arang nga malikat lana masih nga bang calcium masih ma oral ngamal wang la pamanil mas na payal yawat siya may cash a we afresh may mamay nanorek la kimasing na il 210 Miriam Nadal printan mga bansikla L2 ke stairways nche wala lil angel pa nyaw check na mong la ulan na pa ilte na mo kumula uchak nate mong la na shaft la ala na pa kumuta pang on mga silalangan kung suwa malal son natalwil tal pa son tan kela na limtan utwa si mga tal cut mo will pa yan on suwa sa parang parang nga mga singa share natin na mo yash pa nga on suwa nga sa sidal da nga sa mga nga share mga singa sikyak kay Jim Peter
Kasumtera Kona. Shape Pop, Efilen Bawan, Lagina, Galera, Congress, Lankitas, Kenyas, America, Mark Brian, Tausis, Milagros, Efilen, Pesta, Estina. I think sure the show that she did. Thank you. Cruz. You can help us, Melissa. Masih berlawan segotok kanin cerita. Alal, siapa nak sound Wilton bangun. Usilala. Tarilena. After look natin awi mas silali na yun na nga ta Tennessee. Tony, Arlene, Shue, Jerry, Archelaus, Elipad, Nanga. Mom singing mga kanta kemi Shue Tony tagangasang danta ka mga pilakyan na lalo. Taki lom si Tenasikel Danti. Alaw na pa encouragement. Tawag kilak na silang take, Linda. Argila sinta uam dagan get training sila ike western siya na lawn no pa aye kata kancho Estimate basta pala ka Mallory dan siya ba singa tagam tao los program si exchange program si Basta Marian basta pala ka basta Marian Shakya,
나게 원세로 행함한 것 모르노 주님마다 곁에 Ama si siap nga kain share na siya sa pa fundraise nga kalim ye akvariyat na siya efilen kita sta ama apra din tao sin singa lakor siya pa rekla tari kita sta nga usum na may finte sette o sette to ko pa me funeral service sila nga yoreka Amale pakpak na yeno. Along kaya pa iltalda planning mo tali cremated na mano sila nga pa tari kilyak le inye na pakpakiyel. Aksafiyak le tari fundraise naki me molin me cost funeral cost naki me ma sila nga. Siap kami interesting news so nale na siya ngali talik nga mail tal share me news articles ki talimugul silge ki finen Ken Washington nga ke ngali pelchaklo ngali mat kusay talik kusay dal share me articles dal tena academia la me superficature dal ilo share me articles ki academia ke news finen Washington la talimgul singe pangyak 911 pangyak police na taga na tarik singe lan ki me info ka diges ki shooting incident panga long katasik me singe Machakalim ye Shimon to mange second-hand information tepe na atika in confirm yan apay da analan laman kingalong na machingi fact mo talim ko sinadal siya kasi kada pa kumta arkelos nga ay man makisyaw siya tilfest siya pa talim ko siya ma ngalong mo may mistaken may identity siya ngalong mo Ifin pa so as ko tindalik ngul siya ngayon match me so as ko tindalik siya ma shooter siya nga shoot kaya masih matlik siya nga fakalay talukwaya man so as ko pulin na ki ni matawo yara dahil kwal mo na tewin na ito lama ayas pa siya pa talik siya nga shooter siya nga tang nilya nalmi siya ate na ito la natol mawil purok siya purok matapak siya sosif natol marital natil ko natol arkelos siya talimugul si natol pak sin eventually siya natol suwafil file talimtan si mapayag sin nga na ito naman maki siyaw tilfas si lilo amo is a really tragic news fin pay pang mamasik ko nga tena silpaliwang na mga silpaliye kamay takalim nila pang gamit saman tangalong sin may si mapang mamasik at likusay siya actually tat nila mi siya finnes Washington pang mo pang
Naki me martial fulen kalim taila ngamay pa na yun no. Ngamay pa nang mga atana wiya location ria ngaloma le posta mo wiya location ria laman di basta hetman the best lulina talas nge ankin la metal ta ko no kame along pa ngali pela siya tigini siya lerina shake up elas peng ankin le fashion ko siya kame amoy pa nang mga me share amo atago pa nang atena plan mga asme mga shamon ko tepe na wi nga sa pala na kenyel so maulya leki me fundraise event si mauriklal me fule nga kulo malaplay konsum awil katla wi tal fi ilos funerala tausin singal tolu nga mo me tausin singal ka singal siya pa me cause ki me burial silpe funeral ma services maurik me tigi pakpaki nga mara nga mo manikuwa follow nga kina silpe na me express me deepest sympathy lash na sin me chawan na fulen talik na dalingen ama masipe la katsunay ta wangin details uruk pa masilal irumim tangel basta mala na tena tala me status kaya na anangan law na may set titu katiyak la pa ipay kaklay pag nangikay sum na kusayangan kina me wangin details uruk nga itike na kalamila pa nga mamasikyak to LRCA ang kila yilo ko kuna nga may yilong pa siya Sam natala may aswe ama man ngalia man asya sanan may takay ni so may provide may support na sin talik natal siya ulal arang ama pa nang mga liye na pa nga lan sila nga kain siya vlogon ma camera si intik siya yung bayangin lang mate na vlog yak nga nga nala me harang ate na nga kina kuntan di live shot si like oh no there was not that shot si mga lang si el tangal me Rycroft Street nagulaan sila kun siguro ka mawon nga metligi katfatilik mange fak ngale akulo malap lagat kan civil pe o siun lan kilila on figure
Oh, sorry. Also ko nga Sosif natal na kenye sowak mama merita pas natal Alvang na pa pero gole tagawiya legal cancer ni siya kaya nam tatya ko sa buong sana hospital talik na wo siya ba talik siya nga ilalim na Pelmail mole tewi pelese ini alanda ka chun kat sukya po takla masih nasib nakkewa asona na siba flala ons ko to kanin achekan mungkin afas halal Michiko shapa usko nekel mata ma Makarang wenginde Awo yake pasi Kailangan syukyapu Tengah keinginan kafan Keinginan kafan Fitness tips singa makap karam Jika kafe sayang Anna lay na kifong na papaswi lemba tangap kain makafe kain neupe na makain fashion
Koljein Larslandfang Tysken Lemla Kanachekari Makafen Natjakain Makafen Finnestep Singamaka Apkaran Sikakapusyayan Lena Lena Kipong Nafafaswi Lema Kangachetain Makafen Gulad too. Kyle, I'm a male, money. Fashion chafla. Money fashion chafla, male, broadcast your luck upon it. This is what it looks like. This is my back door right here. Right now here in Hawaii it's 7:37 nighttime, 7:37 p.m. This is Monday night. Wala na siya pisente pa on sugo ngun walang sugo pa nga mo. Ngayon lo na kayon walang nital kaya na un kun me na back kalkal ay molshon ala na fala ke environment lal talni. Pistachio, chili pesto, Tiana, Alena friendly. Kikinis, Morcelin. Na, ang ginagawa ka magalain eh. Awil more pa, tensing. Patalay, tal. And Maui pa. Ikintoson, Pistachio, ni Pesto, Kenshi, Minister Houston, Wakit ng mapang.
sounds when me. Mashilash only las go pang wala makat yak Nasangin pa sang kalye broadcast sila ngayon. Wala na. Rycroft Street, Lower Slattery, Sheraton Park. It's right in the back. Well, pang illusion me. Ano po ang example na sin mata tewan siya ko dali. Tayo pang ingaki me. Fakulo man lap ki kat kay nakchef yela me life silas nga. I wanna wish you a safe and a peaceful rest of the evening. Stay blessed and be safe. Peace out. Aloha. Ciao. Until then, we'll see you again.